Dobrodošli nazad u Sarajevsko jutro. Mi ćemo Sarajevsko jutro završiti sa kulturom, završit ćemo ga sa poezijom i sa muzikom. Sa nama su u studiju Ildar Nautović, Rafid Subašić i Enes Ibričević, a govorit ćemo o zbirci poezije Miris čežnje. Za početak, pošto nemamo mnogo vremena, malo ćemo zapjevati, a onda ćemo o poeziji. Čeka dragog i uzdiše. Čeka dragog i uzdiše. Zaista divna izvedba. Hvala vam što ste nas počastili sa jednom ovako lijepom muzičkom numerom na takav način. U nastavku evo imamo nekih 10 minuta da razgovaramo o poeziji, o vama samima. Ilda Arnautović, autorica zbirke pjesama Miris čežnje. Dakle, vaš pjesnički prvijenac. Dobro jutro vama, gledalcima televizije Sarajevo. Da, zbirka pjesama Miris čežnje, moj književni prvijenac. U pitanju je zbirka ljubavne i duhovne poezije. Evo, vi ćete nam pročitati malo iz vaše zbirke, pa ćemo poslije i komentar. Naravno, bit će mi čast i zadovoljstvo. Evo, nakon Đul bašte i šemšira, neka bude Majska ruža i Jorgovan bijeli. Izvolite. Majska ruža i Jorgovan bijeli, nekad davno
u snu su se sreli. U prolazu u snu Jorgovan je bio, u pupoljak ruže on se zaljubio. Jorgovani drugi gledali su u nju, žudili za časom u kom bi je sreli, ali majskoj ruži od svih Jorgovana najdraži je bio mirisni i nježni taj Jorgovan bijeli. U snu se Jorgovan oko ruže svio, za oštro joj trnje nije ni mario, granama je svojim nježno milovao, mirisom joj opojnim latice mirio, dok proljetni vjetrić oko njih pirio. Nikada se nisu u stvarnosti sreli, ali se u snu, eto, oni zavoljeli. Majska ruža zaljubljena čezne, a i o njoj mašta taj Jorgovan bijeli. Veli oštro trnje. Hajd ne luduj, ružo, majska ljepotice, od rosnih će suza ostariti lice. Man se, ružo, ljepotice bijelog Jorgovana, zar si zaboravila da za drugoga, ružo, ti si obećana? I sunce je pitalo. Što si lica blijeda, majska ružo, ti? Zar zbog jednog sna da ti bijeli Jorgovan srce osvoji? Odgovara ruža, majska ljepotica. Ne pitaj me, sunce, što sam blijeda lica, ne grdte me trnje, vjerni čuvari ljepote moje. Sudbinski je sanak, vjerujte mi, bio, u njemu je Jorgovan meni omilio. I nismo se nikad u stvarnosti sreli, ali ja za njim čeznem kroz svoj život cijeli, a i mene sanja moj Jorgovan bijeli. Nego sunce milo, ogrij jače ti, obasjaj sve jako, ti u punom sjaju, da se ruža majska, ljepotica tužna i Jorgovan bijeli sretnu i najavi u mirisnom maju. Hvala vam evo što ste nas upoznali sa vašom poezijom, dakle ljubavna poezija. Ljubavna i duhovna. Ljubavna i duhovna poezija. Zanimljivo je kako ste ukomponovali i muzičke elemente. Pretpostavljam da dosta inspiracije pronalazite u Sevdahu. Pa tako je, Sevdah. Moja zbirka pjesama je miris čežnja, sam Sevdah po sebi je čežnja. I ljubav i čežnja, jednostavno to je nešto što nas je povezalo. Jeste. Evo, dakle, vi, ako se ne varam, ste također prosvjetni radnik, bavite se pisanjem, no ovo je vaš, dakle, prvijenac. Vjerujem da duže vrijeme pišete. Pa pišem još od malih nogu, što se kaže, ali sam se odvažila da javno počnem pisati svojim nekim 40. godinama i da objavim svoju prvu zbirku pjesama, mada moje pjesme se nalazi sad već u preko 25 zbirki pjesama, međunarodne zbirke pjesama, znači po jedna ili dvije pjesme se nalazi u tim zbirkama. Dakle, već ste prepoznati kao neko ko piše i čija se djela vrednuju. Koliko je teško u ovo vrijeme digitalizacije gdje se mnogo ne čita, gdje se posebno emocije nekako gdje brzo emocije nestaju. Koliko je teško pisati o emocijama kada ih rijetko koji prepoznaje? Uvijek ima neko ko prepozna to, slične duše se prepoznaju i osjete to što pišem. Da bismo, baš smo zato uključili više muzički instrumenti da tu budu i da skupa govorimo stihove kako bi u stvari bilo i efektnije, kako bismo održali pažnju i slušatelja, jer bude i bogatije i ljepše sve kad izvodimo i uz pratnju muzičkih instrumenta, kad obogatimo pjesmu. Tako da vi ste nam baš ukrasili Sarajevsko jutro, vi ste kao jedan performans ovdje za kraj naše emisije i napravili. Kako je došlo do zajedničke saradnje?
To neko Ilda kaže, poezija je ta koja nas je spojila. Poezija je ta i umjetnost koja nas je spojila. Poznali smo se u art kući Sevdaha. Bilo je poetska večer Rumi u nama. Moja prijateljica Senada Homarac i ja smo vodile tu poetsku večer. Enes Ibričević, profesor, je svirao, Rafid je pjevao. Međutim, u jednom trenutku Rafid je počeo da govori Rumijeve stihove. Način na koji on izvodio te stihove, emocionalne pauze koje je pravio, mene su baš fascinirale. Na kraju te poetske večeri ja sam rekla Enesu i Rafidu, ako Bog da, kad ja objavim svoju zbirku poezije, pozvaću vas i bit ćete vi na promociji. To se i desilo. Nakon te promocije koja je bila zapažena, uslijedili su pozivi sa televizijskih kuća, gostovanja, uslijedile su druge promocije i eto, surađujemo na našu obostranu suradnju. Zadovoljstvo. Jeste, dakle, ovaj trio se često može vidjeti, čuti i uživati u vašim proizvodima kraj krajeva. Evo, Art kuća Sevdaha, vjerujem da je i mnogim drugim autorima nekako baš kuća, dom gdje mogu predstaviti svoja djela. Tako je. Art kuća Sevdaha, kao što rekao ste, kuća i dom, toplata, neka atmosfera gdje se pruža zaista mogućnost da se i pjesnici, isto tako i muzičari, da pokažu ono što rade svoje. Uvijek su nam širom otvorena vrata. Nedavno smo imali tu poetski jedan festival, Sarajevo na dlanu. Često imamo muzičko-poetske večeri, tako da zaista je Art kuća Sevdaha naša kuća svih nas. Hvala vam što ste došli u Sarajevsko jutro. Nažalost, kroz sav ovaj saobraćaj i sve ostale probleme koje nosi Sarajevo, mi nismo imali toliko vremena da vas predstavimo na najbolji mogući način, no svakako uvijek ste dobro došli u naš studio. Ilda Arnautović, autorica zbirke poezije Miris čežnje. Vama sretno u daljem radu. Nadamo se da vas je ovo ohrabrilo, da svakako svoja djela pišete i objavljujete u narodnom periodu. Naravno, već pripremam. U pripremi je sljedeća zbirka poezije. Hvala vam još jednom što ste bili gosti Sarajevskog jutra i što ste nam svakako uljepšali ovu emisiju. Hvala vam na pozivu. Čast nam je bilo i zadovoljstvo.